iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang amagmag na dita kalsada. Along hair, tidakdakamatang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di dadakamatay. Ha? Di manaok. Malamlamin sa may kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok, adag iti karuba. Saan ka ngagtagtagare? Tinak tiliwain. Ano ba yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik met gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat mapanang nga din agumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Iso ngay sagana mo, dahito lamisan at paginuman ta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahito pag naak amapan gumatang. Apay sir-sir birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Ay, uwan. Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Ay, uwan. Iso. Iti panagtaraok na katkastoy. Kakakaok. Ok. Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak. Ay, iso. Ha? Nakakitaam. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaos. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan dito pag naak. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok iji manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot ag birok iti manok iti makin manok, maray. Itay pa nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa daytoy arak alakok tamabili, ngam to'y bagas. 2 butilya, tiga tangay. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay nainteng, uray no agmalmalem ken agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok met iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Nagturad mo din ang partin. Manok ti Kapitan, partin na. Ay kunagtumot ngamin ken kaidi nga ikulong mo. Angam anya ti inaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanen Ay, ayan ni Kwarog. Nay, apay abirukam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabirok ko man, di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tataba daw. Apay nga min anaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanain. Tapay aya. Ibaw nakmanan na. Menya mo dahito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat no tila pang ibabaw na nakanyak. No ibaw ni Antay, imbis nga iso timapan, siya kat ibaw na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin ta kay di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko na ito'y pulpulutanan ta? Way, birbirukin na. Ay, Kung nakangajak amaw, alam nga ngay pudnoking kwa na. Sige, kwa raw. Agsyat ta kay day. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Inteng nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak, dito'y tersinak.
Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adalakit di kadwana ah. Ay katuan Asino nga ta ti kadwana? dayta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan maut no iso ti kadwana. Ah, Birbirukak ni Badungkaw, Kapitan. Ta saan mo tin anagaw awayd manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni Badungkaw. Kung nanamit mapan gumatang. Na, naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atir sina. Alangan mo't nga umadayo pa lang mapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay tibaak dito. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may tikusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta tibaak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Birukak jay chicken ko. Ah, saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabataw! Ay, tatabataw! Ay, nakaturog ka matay. Napay ngayon, nakadumog ka matlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Ay, jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kanuuray ni Pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda ah. Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da Pare Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan damot adwa. Sana mabalain nga ramidin da day ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan? No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Iso saan ang nakaawin. Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni nanatuyang ditaw, tatabataw. Hapay ngawan. Kitno balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka. Kituang, nakaturog ka pa'y nga raw. Ay, sumagaya makadigdig ko dito'y rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga manlukong adigaw. Ay, wain, malagip kaon. Igupag kuma. Agam nakatulog ak matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok ka malamlamain? Ay, kitiliwintan tumanin na. Lamawin ta, tapno pumutaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabutin to yan. Umuna nga dang ko pa ilang nito'y ridaw, nakabanikas ka na masang puta. Ha? Song batam ti saludsod kaw. Naginom kami lang kini Kwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo ang naginom. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad damagan pa ay. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsod kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ita. Awan mo ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalangay ah. Katuan mag, nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw.
Ngam idi kita naksayang iti duagasaw. Ay, pabasulin nak maday. Kay asino kumangay ti sabali nga akin basaw, adda sabali ang mga la. Ket amangan ngay, no intaray ti pusa. Wenno Ay isika, tila wenno- pagpapasulam! Namin anon akinupkupitan naksika, badong. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos Kanayon ngagpukaw ti kwartak ija bulsak. Jaklag tagtagar idi ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Antay, anya iti mapaspasamak kini Uncle Kao. Kas makita mat, adda ijay suli nga agsasaibag. Uy nga ramot. Anya iti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na, antay? Agpudno ka, Kwarog. Ah. Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong. Jay kadi malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kunana papudutan na, ngam inlamaw na matinadagaws. Day nga rod ti ibagam kanya angkel mo. Ah, Tapno sumardengan nga agsasaibag di tasulay. si kalatan ti pangibagak, antay. Si kantun ti mangibagakan kuana. Sige. Jay manaw, apagladladingitan ni Uncle Kao. Iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun kahit. Ay nabayag at tinartarakan ni angkel mo day jaman ok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga min tata ba daw? Nakita na amalamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw kadag iti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo antay. Mabalin nga iso. Tao galinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Taapay? Ay na, kano nagpigsa nga agkopi ni badung ka? Aya, no kasta, kinupit na diin may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni Kapitan. Ay sus, nakababaeng kin ni Kapitan. Ay, wala. Manok ni Kapitan. Ingka katiliwan apulutanan. Anyalaangan nga iti bagbaga ni Kapitan ay mapanak ije barangay haul maray. Mapan ko kasarita ni Kapitan. Tata ba daw? Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi Ha? Mapan lang makikape? Katwan Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko na ita. May nakainreklamo ni Marituyak. Di may nakinreklamaw. Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay ngamin na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusam no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Marituyak. Tano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dahi ta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dayay. Ay, diyak mo Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y no nakitam. Kutwain, nagkakakaok tapay. Imbis ngamin nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkan ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin pare. San mo takas ta Manok unli, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan ang manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay. Sakla nagtagtagar idi. Gaputa agkumparita. Ang no ulitin pa. Walang kumpa-kumpare. Ha?
Ipabalod ka. Ay, makapanervyos ka mo't paray. Saan mo't akas ta? Diya ko nululitan paray. Tatabadaw, nagaduti aglabas ang manok dito'y abay tao. Naglulukmag daaw. Ay, diya kaya takitain ko araw. Tabay, mate. Ay, sas, delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine, iso adyak kaya tatalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang oh. Dahil oh, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow, witwew. Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa lang magkanya na kita babalasan. Ay, ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awit na pangaur. Ay natatabadong agnakam kangamin. Nudakas saan mo nga aramidan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.